پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشا 19 تîrmehê û ji bo parastina mafê jinan gelek sazî û rêxistinên ku ji aliyê jinan ve hatin birêvebirin hatin avakirin. Yek ji van saziyan jî rêxistina Sara bû ku sala 2013 de li bajarê Qamişlo ji bo têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan hat avakirin. Rêxistina Sara ji bo têkoşîna li dijî tundiyê her di nava çalakiyan de ye. û ji bo heştê Adarê jî dest bi bernameya çalakiyan kiriye. Rêvebera rêxistina Sara a kantona Feratê Nesriya Mehmûd heştê Adarê Roja Jinan a Cîhanî pîroz kir û anî ziman ku ew semîner û çalakiyên hişyariyê ji bo jinan li dar dixin. بهتري وي ام دريا محاضرات دريا توعية تمكين جنا تشاواجن خناص بك تشاواجن قوانين خناص بك تدي قانون جن إيمال باطل فيرهاتن طبقاندن ام لحر دري ام قانونا ام جنار دخوينن ام وافير دكن ام زان ام وجوار دبيجن انه تشاوا وقتها ضغطك الوبي وقتها تعداك الوبي هون شابا قانونيا هو خبجينن كوي يعني دريا توعية ام تخوازن ام خبجينن شخوا جبو حشتي هدارجي حمي جني جيهاني از حشتي هداري لوا بيروز دكن وبخاصة يعني جنين كرد جنين باكرو روشلاتي سوري جنين ايصال بيدي يعني ام دبينن شاوا جنيمة مقاومات كن برخوددن هەروەها ئەنداما کۆمیتەیە پەروەردەی یا رێخستنا سارا دەلال ئۆسمان jî diyar kir ku hişyarkirina tevahî civakê ye. محاضرة سمينار ام تركبنا ناف جواكي ام ددن جبو توعية جواكي نجن تاني يعني جنو زلام و ام دركبنا ناف دبستانا جي ام محاضرات يخدن ام سمينار يخدن. Rêxistina Sara bi armanca parastina mafê jinan di hemû waran de û bi taybet ji bo dijderketiya tundiya li ser jin û zarokan navendên xwe li seranserî herêmê vekirine.